Inicijativa za inkluziju je projekat Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. U 7 gradova i opština inicijativa podržava uključenje društveno osetljivih grupa u tržište rada sa fokusom na povratnike po sporazumu o readmisiji. Lepo, čisto i korisno je naziv projekta koji sprovode opštine Kučevo i Golubac u saradnji sa organizacijom Roma Braničevskog okruga i javno-komunalnim preduzećem Kučevo. Objedinjujući ciljeve održivog razvoja i inkluzivnog zapošljavanja, 24 Roma i Romkinja su se zaposlili na poslovima selekcije i reciklaže otpada. Zaposlenje Roma i Romkinja je veoma važno. Na taj način omogućavamo da naše stanovništvo koje ovde živi dođe do posla na teritoriji opštine Kučevo, da ne napuste opštine Kučevo u potrazi za poslom, da ne idu u veće gradove ili u inostranstvo. Drugi razlozi su socijalne prirode, omogućava se bolji i kvalitetniji život Roma i Romkinja na teritoriji opštine Kučevo. Ono što mi se posebno sviđa u ovom GIZ-ovom projektu jeste što je on multidisciplinaran. Dakle, u jednom delu mi omogućavamo posao teže zapošljivim grupama stanovništva sa teritorije opštine Kučevo, a sa druge strane čuvamo našu životnu sredinu. Dakle, bavimo se ekologijom. Mogu reći da u samom početku projekat je dao izvanredne rezultate. Dakle, sva ona plastika koja se bacala u reke, u prirodu, sada se prikuplja, pakuje i prodaje. Dakle, imamo i onaj ekonomski moment koji je isto bitan. U GIZ-ovom projektu svidelo mi se to što je osim zapošljavanja rađene su druge aktivnosti koje su uticale naročito na uključivanje romske dece u obrazovni sistem. Ovaj projekat je sadržao i edukativnu komponentu, sticane su veštine za zapošljavanje i samozapošljavanje, što je vrlo bitno za uključivanje Roma u društvenu zajednicu. Moja uloga u projektu je bila da organizujem sve aktere koji su bili bitni u sprovođenju ovog projekta. Pa bio je objavljen konkurs u opštini i bilo nam je dostupan, pošto sam ja predsjednik romskog udruženja, preko udruženja, i tako da smo konkurisali. Svi, ja sam obavestio svoje Rome, sunarodnike i ostale ljude. Pa družim se sa drugim korisnicima, a druga stvar, ja sam to radio u Italiju, znači ja sam povratnik iz Italije, radio sam ovaj posao u Italiji, bili smo na obuku, novo predavanje, naučili smo dosta stvari, znači kako da održavamo ove mašine, kako da ih sačuvamo, da budu što duže za upotrebu i tako, da ih sačuvamo, da radimo narednih, šta ja znam, do penzije. Mašine mora da se podmažu s vremena na vreme, presa isto, mora da se dosipa ulje, da se sve uradi kako valja. Pa bilo mi puno srce, recimo isto, ja sam radio u velikom preduzeću Rudnik Vakra Majdanpek, znači vratio sam se u mladosti tih 80. godine kad sam prvi put počeo da radim, znači uniforma, posao, znači opet nešto vredimo u ovim godinama, imam skoro 60 godina i to je to, znači osjećaj kao da sam opet mlad, ne. Dolaziš ujutro na posao, kontejnere raspoređujemo, skupljamo, dolazimo tu, počinjemo da odvajamo plastiku, pustimo pogon, pregledamo da li je sve u redu i onda baliramo i normalno, pre par dana 1,5 tonu smo prodali, znači to je naš uspeh, znači od nove godine će da počnemo da zarađujemo našu platu, naš dinar i tako. Znači, rešili smo za 16 porodice problem, znači možemo da zarađujemo.